Gaganakan kay ing metong kasebyan, patungkol king ulaganing kalinisan. Mapalyaring dimdam tanang may katapang beses itang amanong cleanliness is next to godliness. Eta mo, pikawani, dating adong bagi, cleanliness, godliness. At may akad makanyang tamong akit. Nung makanano, kawulaga in kalinisan. Papalyaring o iniing pariseyo, ketang pamanaral ning Ginoo, pigbilibane, at may yapaning inagkat kimbiran, ban makipangan kaya. Anya, sasabihaning ebanghelyo, niyang muntayang Ginoo, kimbalian na niting pariseyo, at dinoklok arapaning lamesa, antiyang may turn off ing pariseyo king Ginoo. Bala mo itang mitwaging sabo, kay ba't nang pigbineban may naral ing Ginoo, o ini, king kayang arapan, mi pamulalaya, iting pariseyo, inyang akit na, ay menos gamat Yesus, bay yamengan. Ganakan tamong, atin lang tutok yan, abatas, patungkol king pamanos, gamat, na ang gaman king siku ing pamanos, gamat, at maging ding karelang pipanganan, pipaglutuan, pati na ing kakanan, wawasan ban kanita luminis. Nakupin, kay ba't nang migbilib, iting pariseo king Ginoo, antiyang may turn off, antiyang may baba paglalawi, king Ginoo, uling menos gamat bayamengan. May kadbalo ning Ginoo, ingisipanan iting pariseyo. Yama kanya ng pisyag ikayong pariseyo, lilinisan nyo lalwal ding tas at pinggan dapot, kilubmit mo kong katampalasanan at karokan. Titimid na ning Ginoo yung ulaga, mo itang kalinisan king luwal, nune migit lalo na itang kalinisan ning pilubluban. King inyasat kaniting pamigunam, yapag kiting pabakal ay amano, malinis sa pilubluban, yang sukatang pagbiliban. Masanding yung pamigatagon iting Aldoca Fiesta ng St. John the 23rd, aketang makuyod ng pamanimuna, pamanungkulan ting Papa, 1958 hanggang 1963. Ketang inspirasyong tinggap na king Banal Espiritu, penagkat penimunana, itang pamagbayo king balayanan ng Diyos o king banal akapulungan ng Diyos. Mapalyaring makanita kalagwa, ing meging panagkat na ng Santo Papa, anyang mibait siya, ingaw sa tamong Second Vatican Council. Dakaling meging dakal pamagbayong meganap, at may kaditi metong yang masanting pamikatagon, banagyang ding kapilubluban, kailangan ng linisan, kailangan ng ayusan. Na sana misundo pa ang gaman king salukuyang panahon, ing ulaganan ning pamagbayo, ing kailangan niyang ayusan, linisan, ing banal akapulungan ning Diyos. At malyaring umpisan tamo, karing kaya katang mismong kanya-kanyang sarili. Baywan la, linisan, ayusan, din kaya katamong pangatao. At may makanyang tamong ilakoy tang sukal karing kaya katang loob. Ban kanito, king pamagkapilit tamong linisan na rin kaya katamong pilubluban, makanyang tang bidinan pamikatagon, pagbiliban ng balang metong. May kading Ginoo naman mo king amano, king kayang pamagsalita, migit lalo na king mayap ng dapat, makanyang mga tulid pagbiliban. Titimid na ning Ginoo ing ulaganan ning kalinisan,
emo king kilwal, no ne pati na king kilub, at yating masanting ng paganaka, kaya katamo, nung makanano ng penemunan kanitang Pope John the 23rd, ing kapag nasang may kapamagbayo, king pisamban. Grasya yating adwan tamo, ban kanita, may kapamigatagon, kamaminatanan ng kaya katamong, kapag nasang baywan ng kaya katamong matuwang pangataw, makanyan lang linisan at ayusan din kaya katamong sarili. Ang maging ambag tamo, ban kanita, misundo ing pamagbayo, king Santa Iglesia, anong nuya midi ng pamigatagon, ing magpiestang banal kaniting aldo, meto nga papa, San Juan Kadampulot atlo. Gaganakan kaining metong mig chat ka na ako anyang milabasang Domingo. Misan pang migpakilala anyang kay batdang minta karin king San Matias at kay batning pagtuan alanganin mang oras may tiyempo mo pala na atin lang tegunan libing anya malambat ng magnasang magpabindisyon kanako at makanyang mikapamikatagon ketang milabasang bulan may kapanyawad oras at piyangadila pinyawad grasya ban kamtaning kapaldanan. Iningamanan ko malambat ng panahon na niyang mikit kami seminarista ko pa mo kanito at mag-apostolate king miyang ubia Father Marlon Cunanan, anyang paris pisya ka rin king Santo Domingo, Mexico. At metong karing sakop na ning parokya yapin itang metong ng baryo ning San Luis, San Carlos. At ESP, metong yakaring choir kanito, tuturwanan ming potang magkanta, mag-practice king pa magkanta. After pilang years, 91 yata ito, noong 92. Pilang banwa na ito, 30 years. Ay, isto ya? 30 na. Among yung ako kilala, ano? Kaya ako niya tatandaan, ako niya ganaka. Ang gamukit ang asabi napin, no? Tuturwanan nyo kaya kanitang magkanta, kaya choir. At ining kayabi, no? Pagkamalang kiyang tatang na, o kaya katuwangan. Niya po mong pangadi kaya, tatang amado ako, umando, kanyan pala, matuwa ko pa kayo. Asawa na pala. May kasakit kayang bato, puso, pati lungs. Niyang Domingo migchatcha ka na ako, sabi na, may kontahin niya po yung mister ko, mig-requiring doktor na ma-check lang pa si Bayring bato. Amo nga niyang ma-check lang, o ba't lintoy ning metong normal ya. Samantalang balo, miling adwang bato, apektado na lang. Api na yata ni ing mala, aadon mi nga na. At makanitayang mimirit. Sana patitang metong kumayap. King pamipakayip ning apong Ginoo mi kakapami katagon ban kanita agam panana paning metong nga tawo ing kayang mission king die. At mekad ka rin dakalat miyaliwa tamong buringgawan metong nang masanting paga nakakya katamo niting kapag masusyan anting daken na ning balayaning Dios maliharing umpisan tamo itang pamagbayo karing kaya katamo mismong sarili. Ing linisan ayusan da ding kaya katamong pangatao. Pamagbayong penagkat na ning santong magpiesta kaniting aldo ipapa San Juan Kadampulot atlo. Misana pang pega nakakanako niting bulan 80 siyam ng banoy milabas anyang mika pamikatagon naging bisita miya king parokya karin king magalang Miss Rhea Santos anyang ketang panahon na
maninton lang involved kang healing ministry at may paintago nitang karilang buring interview na pari at sukang abroad at sukang aliwang bansa. At may kapami katagon ako yung kontak daw. At October 9, anyang may misita Miss Rhea Santos, pero a day before, ding stop ilaring may masyal, dinawi ding lugal. At may maninton mo naman na karitang adiwang kailangan da kening akwentong ipalabas da king tunay na buhay. Gaganakan ko, kasabi kaya kanita may featuring, may itong special child, 29 years old yun, at that time, involved na king healing, kasi rin masakit, papapangadi kayo, mag-text la kayo, pero yung gagamitan ng pamagpag-text, aliwaring kayang gamat, nuning bitis na. At may papaldan la kanurit ang papapangadi kayo. May pagkwento kaming Miss Rhea Santos at makanyang belikan itang panahon na makanano kung may yawos at may gumpisang may kirake kaya niting particular a mission ng Ginoo ban pa kaya paano rin masakit. Gaganakan ko rin dakalat may alawang kwento kanita tanggaman ngeni na metong importanteng dake ning pamipakayap ning apong Ginoo yapin mismo yung kalinisan ning kapilubluban at kaisipan anya madalas po ang ating papakayap yung apong Ginoo dake ning kayang pamipakayap yapin itang pamamiyan ng kapatawaran pamikatagon ban kanita mekad isadyayeng katawan kailangang maglinis king kapilubluban pati na king kaisipan pakanyan tamong dinan ulaga yung kalinisan kalupanapin itang aman nun kung kasebian cleanliness is next to godliness, makanyang atanggap ning pariseo king ebanghelyo ng Ginoo menganyang eman mo menos gamat. Dapat yung gining panagkat na migit yang maulaga itang kalinisan king kilwal nun king kapilubluban. Yan makanyang tamong adwan na may dinantang pamigatagon ingakwalang linisan din kay katang kapilubluban. Ingbiye, akwa tayang ayusan, kapamilataning pamagbayo, asana akwa tamong umpisan. Karitang masanting at mayap tamong kapagnasan, bata mong mika masanting at mayap kaparasan. Isan pang manahimik imakoy da pinandit, adwan ing pakalulo ning Diyos, banong padalisayan, linisan din kaya katang kapilubluban. At maging dalan sa niti ban kanita, anting daki ng balayan ng Diyos, king pamamilatan ng Papa San Juan, kadampulot at lukaniting aldoning kayang kapiestan, ing mga intulid tamong tanggapan ng grasyang pakayap, pamikatago niting babiyan ng Ginoo, ban kanita rin kaya katamong kapilubluban na kwatalang linisan, ing kaya katamong biyat pangatao, pakikwanan tayang ayusan, ating pamagbayo, ngayon itamo, sukat umpisan, batang mikamayap, aparasan. Gaganakan at pakipangadila, ding masakit ang miyembro king pamilya, maging ding masakit ang kamag-anak at kakaluguran. Masakit taman na no balang dapat papapangadi kanakot kaya kayo. Maging kaya kayong pakamalan na avid viewers at listeners ng radyo ng Archdiocese no karin ko pa man lalo na king pamakira kayo karing miyaliwang programa lalo na kaniting banalamisang darawon tamo. Diri na nakatang pamigatagon misan paninggino banking kayang arapan king kayang pakalulo, ding kaya katang kapiluluban, akwalang linisan, ating pangatao, akwayang ayusan. Makanyan tamong pamagbayo, ngeni umpisan, at pasyag ding mangayap tamong kapagnasan, at bata mo namang mikamayap, aparasan. Makanyan pa sanang may sunduing pamagbayong
penagkat ng Papa San Juan kadampulo-tatlo, kaniting aldoning kayang kapiyasan, makanyang king kayang pamamilatan, anting dake na ning Santa Iglesia, kamdan taming kapaldanan, at may kasapat tamong panahon, banding kapilubluban, linisan, ating pangatao, pakwang ayusan, abi-abi, king pamaglakbe, pamagbayo, misan pang umpisan, at makanyang tamong may kamasanding at mayap aparasan. Mamilatan niya sana. Isanuan kadampulo-tatlo, metong apapa, lalo na kaniting aldoning kayang kapiestan. Sanuan kadampulo-tatlo, metong apapa, ipanalangin mo kami.